бобои ҳоҷӣ, агар оиладор шавем ва ҳамсармон духтари бокира набарояд, бояд чӣ кор кунем? Бахшемш ё талоқш кунем? албатта додарои азиз, ин масъалаам хеле масъалаи доғи рӯз шида. доғи рӯзиш ҳамине ки ҳаргоҳе ки айбҳошона мепӯшонӣ, то чанде духтаро мақсад ин роҳра барои худшон бигем ки боз ана осонтар кардан, ин роҳра мақсад ана барои худшон ихтиёр кардан. мақсад чон ки агар бокирам ки набаромадем, мардака мебахшанд. аз ҳамин лиҳоз хоҳарои азиз, ҳеҷ вақт ин гуна ният, ин гуна мақсада дар зеҳнҳотон намонед. ҳаракат кунед хоҳарои азиз ки ҳеҷ вақт то замоне ки шавҳар мекунед, дар мардуми мо мусалмон ин нест ки вай мақсад бояд бо як каси дигар ҳамхобам ки шавад, парво накунад, аҳамиятам натад. ин хоҳарои азиз аз нигоҳи мо мардуми мусалмон нест. барои ҳамин имрӯзҳо бачаҳо дигар ихтиёр доранд. агар барое ки бо духтаре ки бокира намебирояд, гуфти худи бачаҳо ки зиндагӣ кардан дигар мега барои мо мушкил аст. ҳар замоне ки мақсад мебинамаш, ҳатман ҳамо кори зишташ пеши рӯ меяд, дигар зиндагима ширин кардан наметавонам. барои ҳамин додарои азиз, ихтиёр доред шумо. айбша пӯши зиндагиам ки кунӣ ҳақ дорӣ. агар бигӯя ки ман қатъита дигар зиндагӣ намекунам, табм намебардорад, мақсад хоҳиши ман қатъита дигар зиндагӣ нест, инш даам ҳақ дорӣ. иш кори тай, ихтиёр ба дастатай. агар мард 3 зан дошта бошад, дар ҷаннат бо ҳамаш мемонад ё не? яъне агар як марди 3 зана бошад, ё марди 2 зана, ё марди 4 зана, оё дар ҷаннат мақсад бо кадоме ҳаст? яъне ҳамаи ин занҳо ҳам дар никоҳшанд. яъне худои меҳрубон барои мардҳо дар ҷаннат ҳамамон медонем ки мақсад ҳурҳо ва дар баробараш занҳое ки дар дунё ҳам ки доштанд, инҳо ҳам ҳамроҳаш ҳастанд. барои ҳамин ин занҳоям ки дар дунё дар никоҳ дорем, инҳо ҳам рӯзи қиёмат ҳамроҳи мову шумо боз дар ҷаннат ҳастанд. устод оишаи модармон дар ҳаққи пайғамбармон чанд хатми қуръон кардааст ва дар намоз чӣ гуна дар ҳаққи шавҳар дуо мекард? аку бародарои азиз, ин хел наомадааст ки оишаи модармон чанд қуръон дар ҳаққи пайғамбар хатм кардааст, лекин оиша аз зумраи занҳое буд ки ҳазрат дар байни мардум эълон кард ки ира ман дӯст медорам. ин зан зани боғайратай, ин зан зани покдоманай, ин зан зани бисёр бошуҷоатай. барои ҳамин шумо агар дар ҳаққи шавҳар мехоҳед ки қуръона бахшед, қуръона бихон, фарёдш ку дар пешакат бишнон, фарзандакотам фарёд ку, бигӯ бачаҷоном, ман ҳами қуръона хондам, дар ҳаққи ҳам падарат мебахшам. ҳамҷа даста бардор, бигӯ мардак, худованд ки барои ту ҳаққи болотар додай ва розигии тура, розигии худаш эълон кард, розигии ту мара ҷаннат мебарад, ман савоби ҳамин қуръона дар ҳаққи ҷони ту бахшидам ё дар ҳаққи падару модари ту бахшидам. ҳамчунон намозҳотам ки хондӣ, дар пушти ҳар як намоз дар ҳаққи шавҳартам дуо кун. иншоалло зани хушбахтӣ, иншоалло пеши худованд аҷру подош мегирӣ. ман тасбеҳамро гум кардам ва ҳар шаб хоб мебинам ки бо ҳамон тасбеҳи гум кардам зикр мекунам, илтимос гӯё чӣ кор кунам. иншоалло ҳечи боке надорад. азбас ки бисёр муҳибби тасбеҳ ки ҳастӣ, ҳар чизра ки одам бештар дӯст дорад, дар хобаш ҳамон бештар медарояд. барои ҳамин ҳечи боке надорад. алҳамдулиллоҳ, хубе ки бо дар хобат ҳам тасбеҳта мебинем, бо дар хобат зикр кардисай, ин барои ту хайри зиёд дорад. хоб устод, ман пазандагӣ кор мекунам, яъне пухтупаз. бисёриҳо ягон чизро закас мекунанд, баъдан мегӯяд ки намегирем, пушаймон шудем. дар ин ҷо ман зарар мебинам. дар ин хел ҳолатҳо ман 50% корамро пешакӣ мегирам.
یعنی زلاب حساب می شود. آیا ما گناهگار می شویم؟ نه، گناهگار نمیشه. از بس که حقیقتا انا شما وقتی که یک کس فرمایشتان میکنه مقصد میگه که ماده 50 دانه نان بپز، تو در همینجا میگوی که میلش همی 50 دانه نان من 300 سامان میشود، بیار مرا اینجا 200 سوم شده دستی من بده، من نانا را میپزم، بیا بگیرشون. وقتی که اگر آمد و پشیمانی کرد، مقصد اگر همون نان امکانی فروختن داشته باشی سوم شبته، لیکن اگر همون نان امکانی فروختن نباشه کسی نگیرش، حق داری که بگوی مقصد من این 200 سوم برایت نمیتونم، یعنی من ضرر مقصد اینها را من چیکارش میکنم. ایده خواهرای عزیز حق دارید که هر چیزی که باشد برای ضرر پیشگیری ضررتان مقصد شما طلب کنید. بابا جان، زن خانشین باشد، مرد از راه حرام زن و فرزندش را خوراند، در همین حالت زن هم گناهگار می شود و یا نماز و روزه زن قبول می شود یا نه؟ شما خواهرای عزیز وقتی می بینید شوهراتون از راه های حرام پول حرام درآمد دارند، شما اونها را بگید، اگر به شرطی که امکانی مقصد دیگر از جای دیگر خوردن نباشد، شما وقتی تاکید میکنین و اون کس آگاهی داره و بازم یعنی اگر شما در حرام آوردن ایگردن شما همون خطا و گناهش ساقط ہے، لیکن اگر او از حرام بیاره و با تو را بگه که همین راه حرام و مقصد تو با تا چنده که ترغیب و تشویقش کنی و با تا چنده راحت کنی و تا چند وقتت خوش شوه و دستگاه و دکان کنی، البته در اینجا در گناه هم مردکم تو شریکی. خب در وقت سجده یا رکوع تسبیح ها رو میگوییم، آن رو تا چه عدد زیاد یا کم گفته میتونیم؟ کمترینش 3 بار، سبحان ربی الاعلا یا سبحان ربی العظیم. تسبیح های رکوع سجود شما میتونین 3، میتونین 5، 7، 9، یعنی تا کو طرف 11، 13، 15. اگر تنها گذار باشید چند که زیاد چم کنی هیچی باقی نداره. به حاجت خانه به نیت قضای حاجت دیو برای دیگر کار درای طهارت میشکند؟ نه. اگر ما مثال حاجت خانه درایم به مقصد یک تازه کردن، به مقصد یگان کار دیگر، اگر داخل حاجت خانه هم که در آمدیم طهارت آدم نمیشکنه. طهارت وقتی میشکند که آدم قضای حاجت کنه. خب استاد میگوید که در پدر عقل لعنت، آیا در پدرت لعنت این چی معنی دارد؟ این هم یک حقارت عرفی و عادتی مردمی ما، برای این هم سخن نیک نیست. همین لعنت سخن خوب نیست. همون وقتی پیامبرمون به طرف زنها گشت، گویا معشر النساء تصدقنا و اکثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اهل نار. گفت صدقه کنین، طلب مغفرت کنین خواهر و مادر عزیز، زیرا که بسیاری از باشندگان عذاب جهنم را دیدم که از زمره زنها بود. پس زن ایجاش خیست گفت ما لنا یا رسول الله، شما میتونید گفته که همون زنهایی که داخل عذاب خدا شدن از کدام راه داخل شدن، یعنی با کدام گناه داخل شدن؟ پیامبر گفتن که تکثرن لعن و تکفرن العشیر، بسیار لعنت میگین و در برای شوهر که نعمت است شکرگزاری این نعمت نمیکنین، یعنی شکرگزاری نمیکنین که خدای مهربان برای شما شوهر داده است. ولی به خود شوهرم کسایی میرسد که اگر شوهر ندارن. و گفت دویم چیزی که شما را داخل عذاب خدا برد این زیاد گفتن لعنت است. برای همین حتی لعنتی گفتن، پدر لعنت گفتن، یعنی بر پدر عقل لعنت گفتن، همه همین سببی بگیم عذاب همون مادر و خواهر و برادرای ما میشود که اگر همچنان حقارت کنن.
خب نام میگد خال محمد است. آیا نامم را ایواد اصلا در ما محمد محمد میگن، برای همین این خال محمد، خال محمد. برای همین هر چیزی که همون محمد داشته باشد او محمد داده است. برای همین بهترین نامه، هیچ وقت این نامه ایوازم نکنید. بابای حاجی صوفی حقیقی را چه خیلی بشناسید؟ صوفی حقیقی برادرای عزیز و گرامی یک نفری هست که حقیقتا یعنی به دنیا یگان ربط نداره. وقتی آدما میخواهند که در همین مقام شیخی و صوفیگی جا بگیرن، اینها برادرای عزیز تماما مناسبت چونه بگیم ای دنیا میکنن، یا دیگر مهر و محبت و یا بگیم دویدن از پشت دنیا و ایتری دیگر ندارن، یا اینکه هوس داشته باشه که مریدی بسیار جمع کنم. این چیزا در اینا نیست. اینا فقط نفرهایی هستند که روزها مقصد به ذکر مشغولند، وقتهای نمازهای با جماعت در جماعتند. خلاص همه آدمایی را میبینید که همه کارش به سنت موافق است، میشود که ما هم را از زمره صوفی ها بگیم. استاد از جنگ بدر کمی نقل میکردید، خوشحال میشدیم. استاد خالد ابن ولید چگونه شخص بودند معلومات میدادید و همچنین از مرگش میگفتید. برادرای ما از همین دو چیز چند روزه میپرسند، یکی درباره جنگ بدر، یکی درباره خالد ابن ولید. من انشاءالله یه یک موضوع علاهیده میکنم، خالد ابن ولید علاهیده تا مرگش و جنگ بدر هم انشاءالله یک علاهیده میگذاریم. خب اگر از مسجد یگان میوه میخوری پولش را باید دی. البته هر میوه را که از زمین مسجد میخورین، هزومی را که مسجد میبرین، علفی را که از مسجد میبرین، شما سوم همون را برای آبادی مسجد باید که پرداخت کنید.